Komisi Benta Penpen ya kecing burom ki teman ki kro nak liang ka office district social welfare di Bhoi district hakashitrik risau kala Rakhe ya ka International Day of Older Person halo ka phang digital equality for all age hanungpo hakani ka silawan manusia menta da kispangut ki reu teman ki bana ka thai marngar umwang umklai umta bat ki ki bomon jan snong UMLA ka nongpo ba meral bon CM ulawan ban sakhi ya kani ka program kum kongsan lem ka jiranang ka kong i kharsandi district social welfare officer kum ka sembut kongsan Kakong A Shongwan kabadai kanoi sai an District Legal Service Authority bat ka Dr. Dibla kabadai ru ka additional DMHO nongpo apa jingkran hakati kasi klai kren man pensai halo ka hok jengkiteman bat halo ka koi ka khya hakani kasi la pun ko burom ru ya arngut kiru teman ki balwan poi hakati ka jelang ki balakot ya karta khandai pois nem imerat nila binong bat yai parat amos lingdo ki balakot hakarta ka ba propsan nem baro na penem jungi ide Ibarat kah lapun membagi kini kepala. Kan kami kapun kendai naik sport suara kai. Hadin balakah lagi pun kita kun sudah. Bapen sum, bapen sak, bapen he, bapen san. Ai bam, ai di. Hikai ke akor ke orang ngejim tibru jublei. Kini kini kepala. Pada kejengnya jenci ke kini. Kalau kamu kongsak itu kata-kata bagi burom ialah jong kini kepa kini kepa itu kerana kejuk kejungi ke bagi yang mentang siam sibun kira dilonging longsel bagi kun di kun kesiu itu kira kelat nak balai hak pensna yang kita old age house old age home di khutbah pensah ya kiri teman haki jakasor kata hang ni hanong kendong jungi nyimpat amat ya kata dari haki jakasor kun gidi ke bala bunkam halik jungi kam di office ka kam bela ka kam tray ini kata kikimi di pam dan berpesu lahapan bersa la iki haki lor kino ki jakah di bakerpang di bakasorkar lagi kiri simet di seng balang di NGO di judan dan penbek pan bersa katno ki pangmet abagi i yang dibakum kita dari kesokeman bahagari kesiri kejungi tidak ini ya kejung burom ya kami pa ini pergi kampat jah kejung tipriu ubelai ulang dari kendok dia kena geri kejungi lasisha kidon dilongi longset tak pernah kejungi rasa kidon di pemas berkum kita kejung syak ben di kun diksil kat nong isok pangnut bagi berban pen kita Kanda ingin sekali bagi babu beliau naik ke suatu yang siapang apa gerbang yang ikut makin suatu berburom ya nganut menong yang tanpa rengang ngalok pun nego mengalok jadi nak ketahu jadi ini apa kita berhak persan berhikai akor berburom menjadi jebel beli bangga ngalok pun ini